5 godina sudbine jednog čoveka. Saša je bio 5 godina u čečenskom zarobljeništvu. 2 godine ga nisu hranili, vežbali na njemu tehniku borbe prsa u prsa, nekoliko puta ga streljali, pucavši direktno u njega, ali nisu mogli da ga ubiju. 1995. godina. Prvi čečenski rat. Ja, potpukovnik Antonije Manjšin, bio sam komandant jurišne grupe, a susjedna jurišna grupa dobila je ime po heroju Rusije Arturu, mom drugu koji je poginuo u bitkama za Grozny, pokrivajući svojim telom ranjenog vojnika. Vojnik je preživeo, a on je poginuo imajući rane od 25 metaka. U martu 1995. godine jurišna grupa Artur, koja je brojala 30 boraca, na 3 bornih kola izvršavala je naređenje komande da blokira napade čečenskih militantnih grupa. Na tom mestu nas je čekala zaseda. Zaseda je sigurna smrt. Vodeću i posljednju mašinu onesposobljuju i na tebe metodično pucaju sa visine. Grupa koja je pala u zasedu preživljava maksimum 20-25 minuta, a posle toga to mesto postaje njihova bratska grobnica. Preko radio stanice su zatražili vatrenu podršku iz vazduha, a moju jurišnu grupu su odmah poslali u pomoć. Tamo smo stigli za 15 minuta. Helikopteri su navođenim raketama vazduh-zemlja neutralisali vatrene pozicije na brdima iznad nas. I na naše veliko iznenađenje, grupa je skoro u potpunosti bila spasena. Nedostajao je samo Saša Voroncov. On je bio snajper i sedeo je na vodećem vozilu i eksplozijom je bio odbačen u dolinu 40-50 metara niže. Počeli su da ga traže, ali ga nisu našli. Počelo je da se smrkava. Pronađena je krv na stenama, ali njega nije bilo. Dogodilo se najgore. Tako kontuzovanog od granate zarobili su ga Čečeni. Oformljen je tim za potragu i spasavanje, tražili ga 3 dana po planinama, noću ulazili čak u sela pod kontrolom neprijatelja, ali Saša nije pronađen. Otpisan je kao nestalo lice i predložen je za orden hrabrosti. I zamislite, prolazi 5 godina. Početkom 2000. godine napad na selo Šatoja. U toku blokade punkta mirni stanovnici su nas obavestili da kod njih u tamnici u jami leži već 5 godina jedan naš pripadnik specijalnih snaga. Moram da kažem da jedan dan u čečenskom zarobljeništvu je pakao, a tek 5 godina. Mi potrčimo tamo, već se smrkavalo. Farovima od bornih kola osvjetlimo okolinu i vidimo rupu 3 sa 3 i 7 metara dubine. Spustimo merdevine, a tamo živi leš. Čovek se tetura, pada na kolena, a ja po očima prepoznam da je to Saša Voroncov. 5 godina ga nisam video, a poznao ga. On bradat, kamuflažna uniforma se raspala, uvijen u vreću sa progrizenom ropom za ruke da može da ih grije. U toj jami je vršio nuždu i živeo, spavao, a 3 puta nedeljno su ga izvodili na rad, da kopa Čečenima utvrđenja. Na njemu su se uživo vežbali Čečeni i obučavali za borbe prsa u prsa sa noževima. Oni pokušavaju da te nožem ubodu u srce, a ti treba goloruk da se odbraniš. U našim specijalnim snagama momci su dobro obučeni, ali on izmučen nije mogao da im pruži otpor. Promašivao je tako da su mu sve ruke bile isečene. On pada pred nas na kolena, ne može da govori, plače i smeje se. A onda kaže: momci, čekao sam vas 5 godina, dragi moji. Mi ga uzmemo na ruke, zagrejemo kupatilo u kući, obučemo ga, a onda nam on ispriča šta je sa njim bilo tokom tih 5 godina. Tu smo bili sa njim nedelju dana. Hrana je bila bogata i raznovrsna. Njemu su se svi ukusi za 5 godina atrofirali. Rekao mi je da 2 godine ga uopšte nisu hranili. Pitam,
kako si preživeo? A on odgovara, možete li da zamislite, komandire, krstić sam ljubio, krstio se i molio, uzimao glinu, pravio kuglice, krstio ih i jeo. Zimi sam jeo sneg. Pa kako, pitam. A on kaže, znaš, te glinene kuglice su mi bile ukusnije od domaće pite. Blagoslovene kuglice snijega su bile slađe od meda. 5 puta su ga streljali na Vaskrs. Da ne bi pobegao, presjekli su mu tetive na nogama, nije mogao stajati. Stave ga na ivicu stene, on kleči. A 15-20 metara od njega stoji nekoliko ljudi sa automatima spremni za streljanje. Kažu, moli se svom Bogu, ako postoji, on će te spasiti. I on se molio, još uvijek mi je u ušima ta molitva, jednostavne ruske duše. Gospode Isuse moj najdraži, Hriste moj predivni, ako ti je srcu danas ugodno, ja ću poživjeti još malo. Zatvara oči i krsti se. Oni pritiskaju okidače, ali ne dolazi do pucnja. I tako 2 puta pucanj se ne dešava. Ponovo repetiraju, nema pucnja. Menjaju automate, ništa. Prilaze i kažu, ima krst. Ne mogu da ga streljaju jer ima krst. A on kaže, nisam ja stavio taj krst, nego mi ga je sveštenik na krštenju dao. Neću ga skidati. Oni pružaju ruke da otkinu krst, a na pola metra od mene blagodat Svetoga Duha ih uvija. Oni padaju na kolena i na zemlju. Tuku ga kundacima automata i bacaju u jamu. I tako 2 puta meci nisu izletali iz cijevi, a 3 puta su se razletali mimo njega. Pucajući direktno u njega nisu mogli da ga ubiju. Samo su mu rikošeti od kamenčića napravili posekotine. I tako je to u životu. Moj posljednji komandir, heroj Rusije Šandrin, je rekao, život je čudna, prelepa i divna stvar. U Sašu se zaljubila čečenska devojka. Ona je od njega mnogo mlađa, imala je 16 godina, to je tajna duše. Ona mu je 3. godine tajno noću nosila kozje mlijeko, spuštala kanapom u jamu i tako spasavala. Roditelji su je hvatali na delu, šibali skoro do smrti, zaključavali u ostavu. Njeno ime je Aselj. Bio sam u toj ostavi. Tamo je veoma hladno, čak i u letnjim mesecima. Ima maleni prozor i vrata zaključana katancem od ambara. Vezivali su je, ali je ona uspevala noću da to pregrize, da izađe kroz prozorče, pomuze kozu i donese mu mlijeko. Aselj je poveo sa sobom. Ona se krstila i sada joj je ime Ana. Venčali su se i rodili 2 dece, Ćirila i Mašu. Divna porodica. Sreli smo se u Pskopečerskom manastiru. Zagrlili smo se, oba plačemo. On mi sve priča. Povedem ga ocu Adrianu, ali tamo ga narod ne pušta. Ja im kažem, braćo i sestre, to je moj vojnik. On je u Čečeniji proveo 5 godina u jami. Pustite, Hrista radi. A oni svi klekoše i kažu, idi sine. Prošlo je 40 minuta. Saša izlazi sa osmijehom od starca Adriana i kaže, ništa se ne sjećam, kao da sam sa suncem razgovarao, a na dlanu mu ključ od kuće. Sveštenik mi je dao kuću od jedne stare monahinje koji je pripadao manastiru. I najvažnija stvar koju mi je Saša na rastanku rekao kada sam ga pitao kako je preživeo sve to. Ja sam proveo 2 godine u jami i toliko sam plakao da je sva glina ispod mene bila mokra od suza. Gledao sam u zvezdano čečensko nebo iz levka moje tamnice i tražio svog spasitelja. Plakao sam kao dete, tražio svoga Boga. A onda upitao sam, a sada se ja okupam u njegovim rukama, rekao je Aleksandar.